kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Hata Hana alipokuomba ulitenda kwake Mungu, ulijibu maombi yake na akaja akakushukuru. Sasa leo nami naomba, nikipita kwenye jaribu, fanya jambo kwa ajili yangu, maana mi Mungu nakuamini. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Maana nyumbani kwetu Mungu kila siku ni majaribu, fanya jambo kwa ajili yangu, maana mi Mungu nakuamini. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Asante kwa wema wako ulionitendea, mimi nashukuru. Asante kwa afya njema ulionipa Bwana, mimi nashukuru. Asante kwa neno lako, ndio uzima wangu Bwana, nashukuru. Asante kwa uponyaji ulionifanyia Mungu, nashukuru. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza. Majaribu yajapokuja tena kwetu, na kuomba fanya jambo kwa ajili yetu, maana we Mungu ni Ebeneza.